layo i kami memorandum bun ki baya ki bang skotenat ki baskusi balai badra ia ka office executive engineer jong ka juai not sadu sesampung balai kamle bandon be ka juai kebeneng ko kabangakwa ban pensyai ni kalau kumbi kane ke juai not division kadai ke division ka bapet ya ke jingbit jingbiang jong ka surok ka lebti ka singking hapo ka di department tangi ki arteli ki konsensi kawai ngi ong ka mukayaw konsensi bat kawai pat kadai ka ngi ong ka raliang sangpung konsensi hakabat kane ke division ka petik tangi kini ki arteli ki konsensi habagi pet tangi kini ki arteli konsensi na ka dawi simba ban kampen suk i kitu ki pajba ki badon na kitu ki arteli konsensi ngin sip no jaj baladon lepa ka office SDO pilu di hangte hapo sampung ngi penbek bangin sip ya kani ka office executive engineer jong ka juai not division hapo sampung but ya kani ka present office kani ka office ka badon mentajong kani jong uniu executive engineer juai not division ngin penkelano sya ka mini secretariat jong ka West Jantia Hills Barokoi ngatrai borok pilai UI pilai tipha baka office jong ku deputy commissioner juai kum bakalong menta tang ka caka barsanga kali likely sautli rumlong su nanta ka bahap baniyat lembar jong kayo haka ba ki ba teng ki kundu bun ba ki jing te den na ka daw na kaliang jok sekar ni sim ni kan karai namar ba ka jakam de ka basuk ban yo na daw yung bagin tao ya kani ka mini secretariat gidon kam ka jaka ka babit ka babiang namar bakan ni ka mini secretariat ngin house lut lan ngin penrung lut ya ki department baper ki badon hapo ka juai urban area Parkway haka ba ki ba ki baledon kam hapo ka tu ka district nakeleng saudong habikilet bani kendu ya DC habikilet kendu ya ki ADM lani ya ki officers babunjat kila ru banle kendu ya kiwe ki department tang hakaju ka penting bat ya kane ngilai rai nakalian joko sokar ya menta ka kenti naman ngikwa kumopi bangin penbit penbiang ya kana ka administration haki district ki baperope kumapitip idon menta ka jela khatwe tili district tingi sim swa mentai ka rai ba artli ki district headquarter ki balak rimtam kawai kadai ka West Garo Hills District ka baka headquarter jo ka Hatura bat kawai pat ka West Jantia Hills District ka baka headquarter jo ka Kalong Hajuai ngin tao no da kawai pat ka office ka bangiong ka mini secretariat da ka benta ka jingbit jingbiang jong ki pajba jong kini ki arteli ki district ha kini ki por ki banwan tenaka takadaw nisim ya ka step ka number 1 hakabide bat ka West Jantia Hills District nilayaray bangin shift no ya ka office jong ku executive engineer jong ka Juai North Division PWD siapo sangpung na makladon pa kayin kladon pa ka jaka kenam bangila pante ya kanika mini secretariat hangte hapo ka compound jong ka PWD kabanlong ka mini secretariat jong ka Juai bat jong ka West Jantia Hills Barokaway kani nga ngets ken bakanlong ka jingurpu kanlong ka burom ka bakraw ya ka Juai taw bat kumju ka burom ka bakraw ya ka West Jantia Hills Barokaway kabade ka district ka balas lemtam hapo jong ka jela mikalaya jongi bat kumju ru hakabade bat ka West Garo Hills kabadai ke district kabala rimtang nadu batau ya ke jelami ke lajumi bahkan don ka mini secretariat hangte hapo kasor tura hakaban pinsuk ya ki pajba nongsong snong jong ka district barok kawai kata ka mangakwa ban pensyai namar baku mo pi kami akikot buar kini gisni kadon ke reaction kadon ke jingi kren kadon ke jinga
kentok lai pujai itu sikit dengan mereka mengangker pangat ikipai ba jong ke juai tahun baru kowe bat kumju ru ya kipai ba jong ka West Gentle Hills baru kowe bakin nam sungutu bakla ya kan ikijing ship jungi ya kan ikan division namar bakan ikan division prudi juai north kade ke ba pet betik tangi yaki artli ki konsensi Mdon surok palat nang ta kaba kan ke division kan pet mereka pet betik yaki artli ki konsensi ka benungkong konsensi kade ka mukayau bat kaba ar konsensi ka tu ka bangi ong karaliang sampung constituency tenna kata kada gi ong ban kampen suk yaki pajba nyinra ya kan ni syakatu ke jakajung ki ka ba komong opi baki pet yaki ni artli ki konsensi bat don bok mengilak don lepa ke jakan ke prudi hakaba ngilak don lepa kan ke jakan hangte po sampung ka SDO office ko don tu menta temporarily ngin pelong ya ka office work stip jedia ha kate ke jakan bat kan long ru ke jingkerku ya kini ki pajba jo kini ki artli ki konsensi bat kan long ru ke jingkerku ya ka West Gentle Hills barakoi ka baka headquarter ke joka hajuai namar bangilamut bantau ya kaneka mini secretariat apo jong kate ke jaka namar bangi haban IT no sya ka prudi beling ya kaneka jaka ka ba ka prudi ka pendut kam menta apo juai kenang bakin la kan tau no ke design ke estimate na ka menta jong kaneka kam ka balong ka burom ka bakrau ya ka juai pat kumju ya ka West Gentle Hills barakoi